Yuk, yuk. Duk. Langsung Ros. Alala. 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 Sak piro iwake iki? Lucu aku. Yuh. Sak piro iwake iki? Yo, rene, Pak. Minggir, Pak. Minggir, Pak. Minggir aja rono. Iya, nang ada iki. Piye iki kok lek mulih piye iki? Sakmene kae iki. Enggak, Pak. Ya. Lemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Berangkat lagi, Lur. Kita hari ini bolang ke Lamongan lagi, Lur. Spot Bengawan Mati, Karanggeneng. Ini tepatnya daerah Lego. Berangkat 8 kru hari ini. Mas Go, kita berangkat lagi. Mas Gandos, pemain baru. Mas Bud, guyu. Niki lah, cah hilang sawiran aja. Halo, Mas Koirul dan Pak Tris. Kasihan, gak bisa mancing. Oke, ayo digas. Terus kita prepare, Lur. Munyer golek spot gak nemokne iki mau. Tibake wis dige tempat wisata kayak. Ada perkebunan. Apa? Apa? Numbuk kabeh to? Yo, ojo to kok. Ojo. Sitoke. Oh, bocah. Tikate digo kabeh, Lur. Loh, sing cah iki. Wah, kurang ajar. Akeh wong tuwek barang kok. Oke, Lur. Kita lanjut prepare. Mudah-mudahan ada cintanya nanti. Oke, Lur. Kita sudah sampai spot, Lur. Kita nitik njuk blangane sini. Wes dangdeng kono. Oke. Wes kita sepi lumute, Lur. Lumut semi kasar dari ngerengket, lumut ngerengket. Oke, asene tetap memakai desa ungu, Lur. Desa ungu, desa merah. Wes kita oplos ya, Lur. 3 tetes. Loro, telu. Yang merah 3 tetes. 1, 2, 3. Oke. Mudah-mudahan gacor, Lor, nanti. Mudah-mudahan haup seperti yang di Sono Adi, kandang pitik, kandang ayam. Masih belum ada pergerakan, Lor. Tapi kok wis entek-entek. Mosok gak teko ngisor lumute. Tapi keket. Oke, wis lanjut, Lur. Kita uncal-uncal. Tembakan kurang lebih 1,5 meter sampai 2 meteran, Lur. Wah, apa ini? Ayo, Blas. Hah? Wah, pol suwi. Ayo. Berat. 3 jari dawa-dawa wae, Lur. Sawi tenan, Mas. Ora rene aku. Anak 2 tahunan paling ning Lego iki. Heeh, sampai jadi wisata gak roh ya. Hah?
gelis. Duk. Alah yang terasa mene ya. Ya bener. Lek gak kena. Sendak senduk tok. Ya Allah, iwak mana? Iwak mana ya? Wak tok, Lek. Nanti lek lan. Wah, dhuwur. Wah, turu ada gubuk kan, Lek. Blas. Iya. Tuk. Alah, alah. Lah kok samene-mene metune nggonku, Mbut. Lah iya. Metune orang nyari gemuk. Oke. Bisa dijani Lek, Bang Lur, Lek. Oh, gak gelem ya? Ayo, dadi. Blas. Duk. Lah, kok sakmene-mene nggonku metune. Ya Allah. Tak salah. Krek. Lah kok orang nyarenan. Ya Allah, ya Allah. Jadi sih no. Metune orang nyarenan nggonku. Hah? Biar. Sopo? Satu gagal. Enggak apa-apa ya. Duk. Bilangin. Iya. Menglaris. Spot baru. Ini Mas Bud. Kene sembutnya kene. Pakai nek. Halo. Lah. Oke. Oke, Leros. Aku go perok lho ya Allah ya Resi. Tak sadar. Nyapa jebol. Ampun iki kok. Oh, mancing dadi kok nggih serok lah. Lah. Ini mau apa ya? Allah. Oke. Oke. Lu brot. Lu brot. Lu. Oke. Hilang. Alalala. Ngek ngok. Iwale. Lek. Iwale. Lek. Iwale. Alalala jeblok cakre. Koncoku senang. Sedih aku. Oke. Gak berot, mibri wae. Tadi. Duk. Ora kena. Beyo. Piye ngono kuwi Lek carane Lek? Carane piye Lek? Ini gale wapute wae. Lah iya. Abang suwe. Suwe golek wabang. Abang anu. Abang. Nyanyi. Opo lanangan kok pancing. Doa deh pancing rondo-rondo. Rondone.
Kono ana wetan kono sepedae. Arep kuburan. Enaknya alalalala alalalala Aup. aup Ono banyu langsung ono iwak. lah Cari bae. Iwak nglihatan ngene. Iku gontung gak kayu iku ta. Biasane iwak pol-polan iku nek iso Anu ya, Cak. Iku celai. Tuh, ini cilik, Bang. Iya. ya lek iso cantolno kayune kono lho abot lingko brot iki apa ki oke tak gawa sakmene kresekan tok sini wah ya kayak miber-miber kalau sampean masak mene-mene Woi. Ayo nyebrang. Nyebrang. aduh abangmu pirang nyarenan lek Ros? 5. 5? Bledes iki aduh jancuk ambrol Pagi kok dantuk ki sini. jancuk ambrol lek Ros positif abang lek Ros Wah, wah. Unjuk. Duk. Langsung lek Ros. Alala. 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 Iwak le. Alala. Sabar. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Omanyar. Heeh. Kena ya tak delok sik tah ngono lho. Alalalala iwak le. Hah? Pucuk aku. Gundul. Hihihi. Iwak le. Babun. Babun. Lek babun lek. Lek babun lek. Hah? Ini kan. Langsung leres. Lah kata truk deh langsung untup gede.
Oh, sakmene. Ngisine 4 jari lek, Ros. Heeh. Aku gak kerekam lur. Ayo gak gelem munggah iwake. Sak piro iki? Sak piro iwake iki? Lucu aku. Yuh. Sak piro iwake iki? Yuh. Walah super rek. Super pitung nyari, Mak. Pitung nyari. Masalah babon lur. Pucuk aku, Dos. Iwak, Dos. Kudul. Iwak le. Pucuk aku. Jis lur. Sak black. Sayangnya gak kerekam. Pucuk aku. Yo, rene, Mak. Minggir, Mak. Minggir, Mak. Minggir aja rono. Minggir. Pucuk aku. Aduh, gawing. Wak wedok, Mak. Lanang wedok kena. Bayah, Pak. Mang nyari, petang nyari gemuk, 4 jari gemuk, Dos. 4 jari gemuk. Dos, ketok para Dos. Pucuk aku. Selesai sudah petualangan kita hari ini, lur. Bengawan mati, masih ada cintanya. Jis sepote, lur. Piye Mas Gandos? Baleni nah. Wah, ini marah itu man. Lah iya. Job pisan-pisan mengejar. Baleni nah. Ampun aku. Piye go puas go? Puas. Hasilnya memuaskan. Rul. Baleni nah pokok. Nyantek-entek wae. Pak Tres. Suhu aing. Jis pokoknya. Jis. Oke, Lur. Kita sepil hasil hari ini. Lumayan. Iwak sakmene kae iki gak enek sing kerekam soloke. Sing kerekam cilik-cilik malan. Yang kerekam kecil-kecil, lor. Ini tadi yang nggak kerekam babonnya. Yang besar nih. Babonan ya. Jis. Iya, nang ada iki. Piye iki kok lek mulih piye iki? Sakmene kae iki. Enggak, Mbak. Ya. Jis. Masa casting ya? Lemu lor. Tak rombone. Hasilnya Mas Teguh full babun ya. Babun tok. Iwak diolak-walik manggah iwak. Itu gue liputan Iki pura. Pak Tres. Hasilnya Pak Tres. Teh babun tok ya niki. Iki hasilnya Mas Koirul.
Iki hasilnya Mas Gandos. Jadi gak mata kamu tuh belas sih kena karina. Josis janda umum, ndak umum di mana-mana ikan. Wis, josis lur. Mantap. Oke, kapan-kapan kita datangi lagi lur. Spotnya menjanjikan, Bengawan Mati. Sampai berjumpa di petualangan saya selanjutnya dulur. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulur nganjuk, mancing mania, mantap. Ora lumur